Svaki engleski. Naopakovije. Naopakovije. Priča za laku noć. Priča za laku noć. Heroj oblakovije. Heroj oblakovije. Bravo. Dobrodošli. Dobrodošli. Nekada davno postojala je jedna zemlja po imenu Vrućica. A Vrućica je bila veoma posebna zato što je bila ne vruća, nego prevruća. Kaži ti meni, da li ti voliš kada je jako vruće napolju? Ne. A zašto? Pa zato što ne. Šta možeš da radiš kada je jako vruće napolju? Ne znam. Jel voliš da se igraš u pesku? Da. Pesak se na engleskom kaže sand. Hajde ti pokušaj. Sand. Bravo. A sada da se vratimo našoj vrućoj i prevrućoj zemlji Vrućici. Pre toga još jednom, kaži sand. Kaži sand. Sand. Bravo. A to je dugovala suncu koje je stalno sijalo i oblacima koji se nikada nisu pojavljivali. A možete li zamisliti da pogledate u nebo i ne vidite oblake? Da bismo pomogli herojima koje ćemo uskoro upoznati, hajde da naučimo neke reči koje će nam trebati. Kao na primer hot, što znači vruće, ili na primer reč cloud, što znači oblak, i imamo reč sun, što znači sunce. Ja sam žut kao sunce. U ovoj oblakovi su živeli jedan dečak i jedna devojčica i sedeli su u svom letnjikovcu. Devojčica se služila lepezom, a dečak je pio hladnu limunadu sa ledom u obliku poklončića. I dok su tako pokušavali da se rasklade na razne načine, videše kako na nebu lete neka neobična stvorenja. Hej, pogledaj gore! Uzviknuo je brat sestri. Hej, look up! Devojčica brže bolje učini kako joj je brat rekao, ali od svetlosti ne može da razazna šta to brat vidi na nebu. Šta je to na nebu? Ja ne vidim. I can't see. I can't see. Šta je tamo gore? Upita devojčica. What's up there? Pa zar ne vidiš, Seko? Tamo su vile. There are fairies. Hoćeš ti da pokušaš da kažeš there? Nećeš? Dobro, okej, drugi put. I stadoše njih dvoje brojati, pa ima sigurno 5-6 vila na nebu i lete. And they can fly. A Bati i Seki tada padne na pamet da bi mogli da ih zovu. And they could call them. A šta ako mogu zamoliti vile da im pomognu? Ako mogu da pomognu Vrućici? Možda mogu da nađu neko rešenje. Maybe they can find a solution. Ali kako? To znači da moraju nekako da ih dozovu. Možda da probaju da mašu rukicama. Maybe to try to wave with their hands. Motivisani idejom počeše da mašu, ali moraju i da poviču. Hej vile! Hej fairies! Vile se odmah zaustaviše, pogledale su dole i videle dve malene prilike dečaka i devojčicu. Sa te visine su delovali maleno, ali su srećom bili glasni. Tiny but loud. Šta kažeš, Mirabela? Da se spustimo dole da vidimo šta se dešava? Zaista mislim da bismo trebale, odgovorila je Mirabela odlučno. I vile svojim lepim krilima, svaka sa drugačijim bojama i oblicima, poleteše ka deci. Kada bi ti imao svoja krila, kakva bi krila bila? If you had wings, what would they look like?
Limunčiću, da te pitam nešto. Da. Da li bi ti želeo da imaš krila možda? Da. A što bi želeo da imaš krila? Pa zato što volim. A voliš? A kakva bi bila boja tvoja krila? Zelena. Wow! I šta bi još bilo na krilima? Jel bi bilo zvezdica ili meseca ili sunca ili cvetića? Šta bi bilo? Cvetića. Kakvih cvetića bi bilo? Zelenih. Sjajno. Zdravo mališani, kako vam možemo pomoći? Upitala je Vila Nebula. Hello kids, how can we help you? Ali pre nego što nastavimo sa pričom, primećujete li nešto zanimljivo? Odaću vam jednu tajnu, radi se o navodnicima. U engleskom i srpskom jeziku navodnice stoje drugačije. U srpskom su prvi dole, a drugi gore. A u engleskom su svi navodnici gore. Mama, hoću nešto da jedem. Mom, I would like to eat something. Zapamtili? Hajde sada da se vratimo na našu priču. Spremni? Are you ready? Dobro, o čemu je reč? Okay, what is it about? What is it about? U našoj zemlji je već godinama prevruće, nema ni kapi kiše. Raindrop, kap kiše. Hajde vi pokušajte. Raindrop. Raindrop. Super, kap kiše. To stvarno zvuči kao ozbiljan problem. A gde je sva kiša nestala? Serious problem. Hajde vi pokušajte. Serious problem. Silver problem. Bravo, ozbiljan problem. Ozbiljan problem. Tačno. Drage Vile, ni mi ne znamo. Većina stanovništva je tražila kišu dan i noć, ali nisu uspeli da je pronađu. Hajde da probamo mi da kažemo. Day and night. Najve. Ok. Hajde da kažemo dan i noć. Dan i noć. Ok. U redu, vreme je da razmislimo. Gde bi kiša mogla da pobegne? Zapitala se Mirabela. Where could the rain escape? Hajde probaj da kažeš escape. Escape. The rain. The rain. Hajmo sad. Where Will. could Could. the rain The rain. escape? Escape. Super. Escape. Ok. Šta ako kiša nije pobegla? Šta ako ju je neko ukrao? Upitala je devojčica. What if somebody stole the rain? Ali ko bi mogao da uradi tako nešto? Zgroženo su se pogledale Vile. But who would do such a thing? Hajde ti probaj, mali limunčiću. But who Who would do would do such a thing? a thing? I tako dečica ispričaše Vilama o jednom namrgođenom starcu koji je živeo na planini Palikućevici. Deca su pomišljala da je on možda ukrao kišu. Bilo je vreme da saznaju, a jedini način da to urade jeste da se približe toj planini. Let's get closer to the mountain. Probaj ti, limunčiću. Okay. Let's Let's get get closer closer to the to the mountain. mountain. Bravo, limunčiću! Put je bio dosta neravan i krivudavo, pa su se Vile ponudile da se svi drže za ruke. Vile su letele i čuvale decu od pada. Super! I polako prišavši, videli su jednu kuću kako stoji sama na vrhu planine. Moraju biti tihi. You must be quiet. Namćorasti deda je upravo bio u kuhinji i seckao šargarepe.
kako da mu priđu, kako da provere gde je kiša. Mirabela je predložila da se jednostavno pokuca na vrata i lepo upita taj namćurasti deda. Šta biste vi predložili? Dobar dan, ima li koga? Upitala je Mirabela hrabro, već se spremajući za susret i duboko uzdišući kako bi se smirila. Take a deep breath. Odlazite. Ja ne želim ni sa kim da se družim, uzviknuo je deda. I don't want to hang out with anybody. Devojčica osjeti nalet hrabrosti, ali i besa, te odmaršira pravo do vrata, povuče kvaku što je jače mogla i otvori vrata. Angry, besna. Šta ti radiš kada si besan ili besna? Deda ustuknu i brže bolje odloži nož na kuhinski sto, no iako je imao strašnu reputaciju, devojčica ga pogledavši bolje vide. No pre nego što nastavimo, reputacija, reputation. Šta je reputacija? Reputacija je glas koji prati neku osobu. Na primjer, čuli ste sigurno za nekoga da je nevaljalko. On to može biti, ali i ne mora. Reputacija ne mora uvek biti istinita. I devojčica vide deku koji je izgledao tako tužno. Kapce su mu otežali, crni podučnjaci od umora ispod očiju, a ruke su mu se tresle. Is he okay? Da li je on dobro? Dobar dan, deko, reče devojčica, tiho i polako. Dobar dan, mila, odgovorio i deka. Možda ipak nije namćurast, kao što se pričalo. Deko, mi smo htjeli da vas pitamo da li vi možda znate gde se nalazi kiša. Znam samo gde je jedna kap, odgovori deda tužno. Odlično, možete li nam reći, možda ta kap zna gde su ostale? Devojčica se od sreće ozarila. Evo je, deda tužno pokaza prstom ka jednoj velikoj staklenoj posudi. I stvarno, kišna kap je sedela u staklenoj posudi i igrala se sa malom lopticom, koja beše mehurić od sapuna. Kaplica ugleda devojčicu i nasmeši se. Oh, draga naša kišna kaplice, toliko smo te tražili. Našoj zemlji si potrebna ti i tvoje sestrice kišne kapljice. A da li znaš gde su možda? Kapljica slegnu ramenima i pokaza na dedu. Šta? Deda je možda zaista ukrao kišu? Vila i deca su bili zbunjeni, on je delovao tako tužno. A onda se deda oglasi. Nisam ukrao kišu, već kiša odavno ne želi da pada jer je ljuta na mene. Ljuta? Zapitaše se svi prisutni. Šta se desilo? Nisam ukrao kišu, već kiša odavno ne želi da pada jer je ljuta. Nekada davno, dok je u vrućici bilo još oblaka, ja sam se igrao sa praćkom. Bio sam samo malo dete, ali sam želeo da pogodim baš svaki oblak. Slingshot. Praćka. Da li vi volite da se igrate s praćkom ili shvatate da to može ponekad da bude opasno? I tako, dan za danom ja sam sve više oblake terao u beg, dok jedan dan nije došla kiša. Nakupilo se puno oblaka i spremalo da sruči kišu da ohladi zemlju. And day by day. I dan za danom. Ali je kiša, videvši da su se oblaci uspaničili, počeli razilaziti kada sam ja izašao. Počela da pravi pljusak. Ja sam počeo da bacam kamenčiće još jače. Ja sam mislio da je moja igra bila zabavna, ali kiše nije bila. Ona se tad razbesnala i otišla bez povratka. Tada sam na zemlji pronašao samo jednu kišnu kapu. Povređen. Zajeca deda. Od tada je čuvam i sklonio sam se daleko od sveta, kako više nikoga ne bih povredio. I kept it safe since then. Vila i dečica stadoše da razmisle. Šta ako kiša želi izvinjenje? Šta ako kiša želi da čuje i vidi
da se deko promenio. Da li će onda moći da pada? Bezbedna i slobodna. Vile se dogovoriše da napišu pismo kiši govoreći joj sve ovo i da ga pošalju preko oblaka koji se nalaze u njihovoj zemlji. Pomislile su, ko bolje da zna gde može kiša biti od oblaka. Nije prošlo nekoliko dana kad eto kiše stigla u vrućicu sa nekoliko tamnih oblaka. Ljudi su stali u neverici i gledali ka nebu, a dečak i devojčica pohitaše ka dekinoj kući. Bilo je očigledno da je kiša ljuta, ali čim je došlo to mora da je dobar znak. Deda je polako izašao iz kuće i bojažljivo mahnuo. Kiša frknu, ali je svejedno jedan oblačić mahnuo svojom mekanom rukom. Deda je prišao i samo je počeo plakati. Ne postoji dovoljno veliko izvini za štetu koju sam prouzrokovao. A kiša priđe i reče, možda ne treba veliko, ali treba iskreno. Deda je pogledao kišu i imao je utisak kako mu ona vidi i srce i dušu. I kiša samo klimnu glavu. A onda se iznad zemlje vrućice zatamni nebo. Izvini. I kiša prvi put posle toliko godina poče padati po tlu zemlje vrućice. Ljudi zaplakaše od sreće, deca zaigraše, a vile odletaše. English with her is easy, easy, easy. Everything will be breezy, breezy, breezy. Adventure ahead. Are you ready? This English teacher is friendly. Bye bye! Hvala vam što ste saslušali još jednu priču. Do sledećeg viđenja. Bye bye!